جنابندن و چام آرونهای تیوی دما خوش به بنرین هیجا بویرین کدناوا روژه دا قومین امیج ورد نوچین داوی روژه دا بشید قونا خداوی یاش بوتونه کرنا چتین داعش لگندوارین دیرا زوری به هموی هزاخوا دوام دکه او ایدی چتین بیچاره دمینیشی خواه رادستی شروانین قصد دیکن نوچگانین مراگاندن کو چتین داعشی جمارک مزنش سیویلین لجم خواه آسی هشتن اوان وکه مرتالین زندیشی بکارتینن لیبلی گلک جه هفجینین چتین کو هفجینین وان دشر دهاتنه کشتن جی خواه رادستی شروانین قصد دیکن نوچگانین مدانزانین کو هری داوی دوشینین کانادی خواه رادستی شروانین قصد دیکرنه ده همان وقتی ده 5 زاروکن اشبل الخلافه و خواه رادستی شروانین قصد دیکرن اشبل الخلافه زاروکن او داعشی وان لسر هشمن دیا خواه پرورده دیکن دو جی شش جنین جی ترکیه تاوی گلک زاروکان خواه رادستی قصدی کربون شروانین یپه جی ین کو سیویلان جی تاریتیا چته ین داعشی رزگار دکن وی پیامی دن پاجی جه خود گرن حمله باگری جزیره سیویلا رزگارد کن ایگوش بر چته رفیانا نه وانا کی بجید کن ما کنترل کن و تفتیش کن خوارنی دنوا آفید دنوا چته داعش پر اشکنجه کرنا دناف کنترل ده نقاش کن چته کو چته داعش بسری وانا کی کریا او کربون کولا چته داعش وانا کی وک مرتالي زندی بکارت تینی نهلن درکوه پرز زاروک دماغ خو خلاص کن خودگی نما پرز زاروک اشتینا جنیزه جیانا خوش دست ددن اما شرفان یا بجه حیات ضاوی بردن شي خو بگرن جبو ملادی ما چپی ویست بی امی بکن قال مير رزقار كرنا واركيمايا وانت شو اسمك؟ هذا عمران ریوبریا خسریا دموکراتیک یا باکور و روشلات سوری به آرمانجان الخاندنا روشا حریم او جبو ریوبرنا حریمین رزگارگیری جوینه که برفرج روسپی شیخ او ریادارین دیرا زوری را لدارخز ده جوینی ده هات دیار کرن کو حریمین بسایا هفگرتنا گلان و هاتیه رزگار کرن لعالیه کدن ناوان ده تکلیم قصده بر روسپین حریما تل برکرجی جویان لابد أن نرحب ایدی هبونا چتین داعش لروشلاتی سوری بر بیداوی بونی ودیچه. با آرمانجا نرخاندنا روشاداوی هریمه و ریبازی بریوه برنا هریمین رزگار کری جوینک هات لدار خستن. جوینا بسلوگانا ببراتیا گلان امی سوریا پاشا روژی آوا بکن جعالی ریوه بریا خوصر آباکور و روشلاتی سوری و هاتا ارگانیزه کرن. دی جوینا لباجار حسکی هاتی لدار خستن ده هفسروکن مجلسا ریوه بر آباکور و روشلاتی سوری هفسروکا دستاره و بر آفدرالیا باکور و روشلاتی سوری فوزا یوسف بردفکا پنگاوا باگرا جزیره لیلو عبدالله هفسروکن مجلس دیرا زوره هروها شیخ و روسیپین عشیرا عقیدات شحیطات بگارا و بدهان کسیدن آمده بون هفسروکن مجلس و بر آباکور و روشلاتی سوری دیار کرن کو آرمانجا جوینه نرخاندنا روشا هریما دیرا زوره و کوچبرین جداعشی هاتنا رزگار کرنه پشتره هفسروکا دستاره و بر آفدرالیا باکور و روشلاتی سوری فوزا یوسف روشا سیاسی هرم نرخاند و ببیرخست کو هرم بسایا هفگرتنا گلی هرم هاتیا رزگار کرن. شیخ او روسیپین هرم نرین و پشنیارین خوانین زمان هروها داخواز و هیوین خواج ریو بریا خوصر را دیار کرن. دنی قاشانده هات دیار کرن کو هفگرتنا دنا برا حمو پیکاتیان ده و بسر بکوه. بهمان آرمان جل هرم تلبراک آکانتونا قامشلوجی جوینک هبو. جوین جعالی ناوندا تکلیان آقصده و بروسیپین هرم را هات لدار خستن. دی جوین ده بردفکی قصده الهرم دیرا زوره ثابت الجوهر آخوی. الجوهر بالکشاند لسر پیشکتنا شروانین قصده دی پینگاوا باگرا جزیره ده اوگود. اف پیشکتن و سرکفتن بسایا پشتگریا عشیر و گلین هرم پیکاتیه. هروها دی جوین ده هاتا ببیر خستن کو حمو گلین هرم ایریش و گفین ترکیه لسر هرم قبول ناکن. روسیپی اونونرین عشیرانشی پشتگیری آخوا بقصد را نشاندان او گوتن. مچاول دیجی داعش شرکر و بسرکتن عمل دیجی ایریشن دولتا ترکشی شر بکن و بسر بکون. بلی چتین داعش ایدیل بر تنبونیا ایرو لواشنطن نونرین 79 دولتین کوالسیونا لدیجی چتین داعش لهف جویان. شروان هیزین سوریا دموکراتیک قصد لبرکین داوی داعش لدیرا زوری به قهرمانتیا کمزین شردکن هم وقتی و ایرو لواشنطن وزیرین کاری درویین 79 دولتین اندامین کوالسیونال دشی چتین داعش لهف جویان جوین بسرکشا وزیری کاری دروی امریکای مایک پومپیو تی بریو برن مایک پومپیو گوت
وکیشین هیزن امریکای جه سوریه نایواتیا داویا شریل دشتچتین داعشی مای پومپیو وها دوام کرد. ایریشا خوکش الباشری من بجیا باکوری سوری دیواتیا کو هینا داعش بداوی نبویه. روشاوا جوینیا سرکه شریل دشتچتین داعش و وکیشین هیزن امریکای جه سوریه بوم. سروکی امریکای دونالد ترامپ جه ایرول پیش کنگرسی آخویم. دونالد ترامپ راپورا خویا سالانه پیشکش کرد. پیشکش کنگرسی رو دیار کرد که امریکای به هفکاری نخوره داوی لچتین داعشیانی. چالکیا لیلا گوین اوکو با آرمانجا تجریدا لسر ریبر اجلان بداوی ببه سیمه لپی خوهشتن لآلیه کدن پیشگیریا به چالکی ره هر کد چه خورتر دبه. برخودان افسروکا کجدی لیلا گوون گود هشت مجداری ده دست بکریه نوت روش لپی خوهشتن و ایرو دروژانو تو یکانده پشتی گوون هات بردانجی لمالی چالاکی خواه بردوام کر ایدی گوون به زحمتی هاوی ودوخه تندرسیاوی هر کودچه گراند به و حتی نها 11 کیلوان ضعیف بویا. هر وها او به همان دخوازه 293 گرتین لگرتیگه هنجودا چالاکیا گروا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر ددومینن. گرتین سیاسیین جدوزا پکه که و پاشکه چالاکیا خواه دروژا 53 ددومینن. پشتگیریا بوان چالاکیان رجی هر روش خورتر دبه. دوه پارلمنترین هدپه با آرمانجا پشتگیری بدن وان چالاکیان لمجلس دست بنوبت آشتیه کرن. نوبت آشتیه یا لمجلس ترکیه سری سبه بداوی بو. با آرمانجا پشتوانیا گوون و گرتیان پارلمنترین هدپه جی دسو یکی چله ده لتواهیا کجده چالاکیا نوبت دابون دست بکرن. چالاکیا نوبت دروژا هفتمین ده دوما. لآلیه دن هدپین دناف ده نامزت هفشارداریا باجار مزنی مردینه احمد ترک جی با آرمانجا پشتگیری داینا گرتین دگروا برچیبونه ده چون گرتیگه تیپا ما یا مردینه. لگل آستانگین پولیسان جی به برزگرن اسلوگانا بجی برخودان زندانان پشتگیری دان گرتیان. چالکین گروا برچیبونی لباشوری کردستان جی دوام دکه چالکیا اندام نونرتیا هدپی یا لباشوری کردستان ناصر یاز دروژا 78 ده ایرو اندام مجلس اشتاری سردانا ناصر یاز کرن او چالکیا وی پیروز کرن لآلیه کدن جا آسایشا پده که لحولیر ایرو چالکی که دن ایرشی چالکگرین ین کل بر نونرتیا نتوین یک بویی کرد. لباشور کردستان جی چالاکین گرون برچیبونی دوام دکن. لباجار هولیری چالاکی دروژ خوایا 78 ده. چالاکی اندام مجلس هدپی یا لباشور کردستانی ناصر یاگس ددومه. هر کود چه روشا تندرستیا یاگس گراند به. یاگس راگهاند که حتی تجرید بداوی نبه و چالاکی خوا بدومینه. هر وها بر پرس کمیته تکلین دیپلماسی یا تفدمه آلدار خلیل سردانا چالاکیا گروه آل هولیری کر و پشتگیری خوا آنی زمان. آلدار خلیل گوت دویج بورا کرنا تجریدا لسر بر اوجلان گل کرد و حمو آلیندن زختیل دولتا ترک بکن. لآلیه کی دنجی آسایش هولیری ایریشی چالاگرین جن این لبرنو نرتیان تون یکبوی کر و حمو چالاگوانین گروا برچیبونه به دار زوره بنچاف کرن. ایرود در دورا ساعت 14 ده هزن اسایشا پهدکه ایریشی چالاگرین جنین لبرن تون یکبوی کر و دزدانین لسر مالزمین وان این گرم کرن و خواه. لگوری آگاهیان و اسایشا پهدکه و چالاگوانین گروا برچیبونه در سینور هولیره بکن. هر وها 5 خواندکارن زانینگه این مخموره که هاتبون سردانا چالاگران هاتن بنچاف کرن. لآلیه کی دن چالاکیا گروا برچیبونه یا بداوی بدور وگر اندام مجلس عشتار فضیلة توک دروژه 18 ده دومه. لآواهی کمالیا کارکرن مزوبوتامیا یا لسلیمانیه گرف دروژه 55 ده. ده چالاکی جالی کما 28 و هات دور گرتن. دهمان دمه ده چالاکیا لشنگالجی 31 روش لپای خواهشت. روزانه به دهان کس دچن سردانا چالاگران و پشتگیریا وان دکن. بلی گروا برچیبونه یا بداوی او بدور وگر یا لباجار استراسبورگ فرانسه 5 دروش لپی خود هله دناوا وان روشان ده به هزاران کس جه ولاتین جداین اوروپای سردانا چالاگران کرن
هر وها هفسروک مجلس سوریا دموکراتیک مسد ریاض درار سردانا هر دو چالاگرین لپایتخت استرالیا ویانه کو اف شش روشن ده چالکی دنکر. گروا برچیبونیا بدم و بدور وگر آل استراسبورگا فرانسایه جبو بدایبونا تجریدا لسری برو جلان در باسی روژا 52 بو دو کمک جه اندامین پارتیزان سردانا چالاگران کرن جه چالاگرین لستراسبورگی مصطفى سارکایا جه روژنامه یعنی ازگور پولیتیکای را نویسک شاند. سارکایا ده نویسا خود و هگود حتی دا خوازین ما بجه بین امی چالاکیا خواه ببریارداری بدومینن دیوار تجریدا لامرالیه بسر اردوغان ده هلوشینن. سارکایا بناو چالاگرین لستراسبورگی بانگی لهر کسی کر کو با ارکا خورابن انجام چه دبه بلا ببه امه بسرکوین. هر وها چالاگر جه خود گوهرن چالاکی حتی نها للوکالا ناونده جواکا دموکراتیکا کردیا لستراسبورگی بو جسبه و پیوه وی للوکالا کدن بدومه لالیه کدن گروا برچیبونه یا امام شیش یا لباجار گالر نیوپورت یا بریتانیا جی دروژا 52 یا بهمان آرمانجه چالاکی یوسف ایبا لباجار تورنتوی کانادای دروژا 25 یا چالاکی شیار خلیل یا لباجار آلمانیا نورنبورگ جی دروژا 13 یا گروا برچیبونیا بیداوی و بیدور و گر آل پایتخت استوریا وینای جی یا سلطان ایید و شوان آگاوگلو دروژا 6 دومه دو هفسروک مجلس سوریا دموکراتیک ریاض درار سردانا چالاگران کر درار گود چالاگر جدا خوازن خوا مافدارن دوی تجریدا لسرو جلان تاولی بداوی ببه. خلک نافچات الحمیسی لدیجی تجریدا لسری بر اوجلان او جبو پشتگیریا چالاکیا گوون او همو چالاگرین گره و مشکل دار خستن لنافچات دربیسی یا کانتون حسکه گره واسطادو 5 کسان کو دابو دست بکرن اف دروژن دوام دکه جنین لگوندوارین دیرازوریشی به داخلونیه که گوتن جنان به اراده خویا پولای بالا رای گشتی او جهانی گرتی سرخواه. کنگره ستار آنافچات الحمیسی جبو پشتگیریا لدیجی تجریدا گرانکریا لسر بر اوجلان و پشتگیریا چالاکیا گروا برچیبون یا لیلا گوون مشکل دار خستن. بصادان خلق نافچات الحمیسی با آرمانجا تبلیبونا مشی لبر آواهیا مجلس نافچه کهمبون و دست بمشی کرن. شینیان دناف کلان نافچه ده بر پچرخرای شهیدان و مشیان و لور مش و گوهری میتینگه. ده میتینگه ده بناو کنگره ستار مجلس نافچات الحمیسی و مجلس مالباتن شهیدان آخافتن هاتن کرن. کسین آخوین برخوادانا لیلا گوون سلاف کرن و دیار کرن که پروژه براتیا گلان و آزادیا جن کل هرم پیشکتیه بر همین فکر و فلسفه ریبری نتوى دموکراتیک و جلانه. لنافچه دربیسیه یا کانتون حسکه با ارمانجا را کرنا تجریده 105 کس ده کتن گروا برچیبونه. ایرو به دهان شینی نافچه شاندهک جپیده شارداریا گل و مجلس مالباتن شهیدان سردانا چالاگران کرن. دبن کنه چالاکیه ده آخافتن هاتن کرن و هات تقص کرن که آزادیا او جلان آزادیا تواهیا گلن هرمه جز ظلم و زورداریه. لالیا کی دنجی جنین لگوندوارن دیرا زوره جبو پشتگیری داینا گرون برچیبونه ان به پیشنگیا لیلا گوون هاتمون دست بکرن چالاکیا که لبر آواهیا مجلس سویل آباجارو که سوار لدار خستن. مجلس جن آباجارو که داخیانی اقدا اوها گوتن. وکی جن امج ترکی را تقص دکن کو امج مرنی ناطرسن. جنان پی اراده خواه یا پولای بالا رایا گشتی و جیهانه گرد سر خواه. لور ام بانک آزادیا ریبر خواه او جلان دکن. دبستانك لبيباكا او ناوندك لكوتانا جحراتين دولتا تركيا داگركر دناوا كردياتيا عفريني دا بلاف دكم جبو تونكرنا چاندا كردي داگركريا دولتا تركيا با آوائك روشانا ري او ريبازين نوجي دردخينه هولي بريا چند روشان لگوند كرزيلي پیمانگه اولی جاليه چتیان و هاتبو آوا کرن و جاری جی لگوند بیباکا او کوتانا ی نافچا بلبلی دبستان او ناوندین قاش و سیویان جی هات وکرن. دبستانك لبيباكا و كمالايك لكوتانا جحرة چتين دولتا ترك آداگر كر دناوا كردوار تيا عفرين ده بلاف دبه.
روژا سی سباته کمالای گریدای دولتا ترک آداگر کر لگوند بی باکایا نافچه بلبلی دبستانک وکر لگوری مال پارکا نیزی کومن چته دبستانا گوند بی باکا به پشتگیری تفگرا یوساوی یا قاشو آلیکاریان و مجلس ترکمنین سوری هاتیه وکرن. هجای گوتنیه کو گوند بی باکا دبن داگر کری و بن پیکرنین کومن چته این پناوه لیوا المعتصم و سلطان مرادیه. هر وها گوند بی باکا یا نافچه بلبلی جسد 55 مالان پکته نها تنه 11 مال بات لگوندن یندنجی دبن دست چته اندنه. چتین هاتنه گوند بی باکا جی وکا گوندن این عفرینه جه ترکمانین هرم عزاز ترکمان بارح و گوندوارن ادلب حما و حمصنه. جی خبریا وید بستانی جی لگوند کرزیلی جی پیمان گهک اولی پناوه الفتح المبین وکر بو. ده همان چارچوبه ده لگوند کوتانا یا نافچه بلبلی جی چتایان و دبی ناوه کمالای پناوه الفرات ناونده سیویان وکر. هجای گوتنیه که حمود دبستان و کماله جی آلیه ترکمانان و دین وکرن و ریوه برن. لوان ناوندان آل سروت و نیشانین دولتا ترک آداگر کر سرورن. به وان چالاکیان هول تداین چند دا فاشی و تورانی ده هندر هش زاروکان ده ورد چاندن. زاروکان فری هلدانا سمبولا گورین بوز آتفگران تو پرست آداگر کریا ترک دکن. هیجایی بیرخستنیه کو گرین بوز ریخستنه که تون دراو ترکه کو حمول و تفگرین چتایان بریود به. افریخستن 1960 ترکیه جعالی آلپ آرسلان ترکش و هاتیا آواکرن. تفی همور رخنه هشیاری و نرازبون سر استا نافنتوی حیانها دولتا ترکیه داگرکر چتیان در بازی خاکا سوریه دیگه تو بارانا لحریمان نافبرا حلب حما ادلب و لاسکه کو اردوغان او پوتین قاشو وکه حریمه که بیچک جدابون راگاندن دوام دیگه لدر آیجی کما بناوی برخوادانا گلری هاتا راگاندن او هاتا گوتن اوی دست به چالکیان بکن. تاوی همو رخنه هشیاری و نرازیبون سر استا نافنتوی ده هیان ها دولتا ترک آداگر کر چتایان در باسی سوریه دکه. هاد زانین کوشوادن به دهان چته سینور نافبرا ترکی و سوریه در باس کرن. لگوری آگاهین به دست کتنه چتاین جهادی بر به ادلبی هاتن شاندن دا کودشاری لدجی چتاین حراس ادین ده تولی جبهت النصرا ببن. مال پرا عفرین پوست دا زانین کوداگر کریا ترک 14 عربین سرگردی این مدل در باسی خاک سوریه کرن. لگوری عفرین پوست دوان عربیان ده 105 چتین بیانی هبون و تمن وان نافبرا 15 و 20 سالی دنه. او چته دگوند دیر بلوطه یا عفرین ره در باز بونه. لباشور جی تولی هوی دومه به طیبتی لپارزگاه درعای هاد زانین کود 4 سبات ده کومک پناوه برخوادانا گلیری هاتیا آوا کرن و کومه چالاکیا خویا یکم لحرما نمر آبا کور روشهلات درعای پیکانی لعالیا کی دن لحرما ادلبیا بیچک کوبوتین و اردوغان لسوچی لسر لحف کربون شروطو باران نافبرا هزن رژیم سوری و چتین داگر کریا دولتا ترک ده دومه چافدیریا سوریا مافن مروفان راگهاند که هزر رژیمه باجارن خان شیخون آبا شور ادلبه توب باران کر. لحمایجی گند زکات و هرما لاتام نای هر وقتا که دبا ارمانجا توبن هزر رژیمه. لباشور روش حالات ادلبه هزر رژیمه باجارو کا جرجناس و در دوراوی توب باران کر. کمکوژه سیستماتیک آکو عثمانیان در حق گل ارمنی ده سالا 1915 پیک آنی بو دکه و روژا و فرانسی اوکه روژا بیرانین یا نتوی تی پجراندن دولتا ترکیه داگرکر یا کو سرکفتن امپاراتوریا عثمانیان جخواره وکه شانازیه که دبینه لدیش کمکوژه ارمنیان جی برتگ نشانده. سرکومار فرانسا امانوئل ماکرون تولی خوارنا سالانه یا کنسیا کوردیناسیون سازین ارمنیان لفرانسای بو او داخوازا جواک ارمنان بجهانی. امانوئل ماکرون ببیرخست که فرانسا یک جوالات سرکه یا که قرکرن امپاراتوریا عثمانی لسرگل ارمن ناس کریه. ماکرون را گاند که فرانسا و 24 نیسانه وک روژا بیرانین یا قرکرن ارمنان آنتوایی قبول بکه. ایدی لگوری بریاره افروج و برنگ کی فرمی جه خود روزنامه فرانسای ده بگره.
ده انجام تێکۆشینە دەهان ساڵ ئاگەلێ ئەرمەنی ده سەنەتۆیە فرانسایە و مەجلیسانەتەوەیە فرانسایە داویە ساڵا 2000 و دەستپێکا ساڵا 2001 دەدەنگدانێ ده قڕکردنا ئەرمەنان برەنگێکی فەرمی قبول کردبوون. کۆمکوژی ئەرمەنان ji aliyê gelek dewletan ve weke qirkirin hatiye îsbatkirin. Lê dewleta Tirka dagirker iddia dike ku ev kes di heyama şerê navxweyî de hatine kuştin ku ji ber birçîbûnê ji 300,000 heta 500,000 Ermen mirin. Derbarê vê biryarê de berdevkê hikûmeta Tirkiye İbrahim Kalın daxuyaniyek da. Kalın di daxuyanî de wiha got em hewildanên Macron şermezar dikin ku ew wisa çavan dûrî pirsgirêkên xwe yên siyasî dike. Macron dixwaze bû yerên dîrokî veguherîne pirsgirêkeke siyasî da ku rewşa welatê xwe rizgar bike. Kalınanî ziman jî ku komkujiya hûn behsê dikin dereweke siyasî û neqanûnî û ti bingeha xwe tune ye û nabe kes dîroka me kirêt bike. Helikopterên Tirk gund û gundekên girêdayê Herêma Bradostê ya Başûrê Kurdistanê jî bombebaran kirin. Di saeta 19 de helikopterên artêşa Tirkiya dagirker bombe li gundê Kendegerê, Bêsinok û Xelîfan ên Herêma Başûrê Kurdistanê bi dijwarî bomba kir. Di bombebaranê de ziyanên gêştiya baxên sivîlan hin xelkên herêmê ji ajansa nûçaniya Firatê re aqivîn û hanîn ziman. Gelek gulelê nêzî malên me ketine û ziyanên madî pêk hatine. Divê hikûmeta herêmê û ya navendî çareseriyekê bibîne ji bin pêkirinên Tirkiyeyê li herêmê re. Hêjayî gotinê navçeya Bradostê girêdayî bajarokê Soraniyê ser Hewlêrê ye. 144 kilometre dikeve Bakur Rojhilatê Hewlêrê. Li taxa Kartal Orhan Tepe ya Stenbolê xaniyeke heştqat hilweşiya du kes mirin û gelek jî birîndar bûn. Li gorî agahiyên destpêkê yên Waliyê Stenbolê Alî Yerlîkaya ragandiye ku du kesan jiyana xwe ji dest dane û 6 kes jî birîndar bûne. Bi behaneya ku hilweşînê de her wat dibînata ku hilweşiya de 43 kes hebûn. Hat îddiakirin ku ji ber xanî zemînê xwe ji bo 8 qatin nedezdayî bo xanî hilweşiya ye. Têkildarî hilweşîna xanî heta niha agahiyên piştrast jî nehatine dayîn. Bajarê Stenbolê ku mezintirîn bajarê Tirkiyeyê ye di dema hikûmeta AKP de bo bajarekê binayetên bilind. Beriya hatina serdesthilatdariya hikûmeta AKP li bajar 5 binayetên ku 5-6 qat bilind hebû di serdema AKP de li bajar 122 binayetên bi vê awayî hatin avakirin. Partiyên muxalîf jî her wiha ji ber sedemê rêveberiya şaredariyên AKP tawanbar dike. Serok Wezîrê Iraqê Adil Abdulmehedî red kir ku barargehên leşkerî yên Amerîkayê li Iraqê hebe. Adil Abdulmehedî di civîna xwe ya heftane de bersiva daxuyaniyên Trump ya ku tê de gotibû ew hêzên xwe ji bo çavderîkirina Îranê li Iraqê bihêlin da. Adil Abdulmehedî ragihand ku wê rê nedin ti welatek xaka Iraqê li dijî welateke din bikarbîne û got li Iraqê her tevgereke leşkerî û hewayî ya hemû welatan wê bi erêkirina Bexdayê be. Serok Wezîrê Iraqê diyar kir ku ti barargehên Amerîkayê li Iraqê nîne. Serok Wezîrê Iraqê Adil Abdulmehedî da xwez ji rayedarên Amerîkayê kir ku li dijî daxuyaniyê xwe paş ve gavan bavêjin. Her wiha li gorî daxuyaniya li ser malpera nivîzgeha Serok Wezîrê Iraqê Adil Abdulmehedî hatiye weşandin. Serok Wezîrê Iraqê Adil Abdulmehedî pêşwazî li berpirsê Banka Navendiya Îranê Abdulnasir Hemtî û şandiya pîrê kiriye. Abdulmehedî di civînê de diyar kir ku Iraq nabe beşek ji sîstema cezakirina Îranê û ti gelên din. Li Urdunê hevdîtinên di navbera her du aliyên şeriyên li Yemenê bi serkêşiya navnetewê di roja duyemîn de ye tevî hevdîtinan şer li Yemenê ranaweste. Li paytexta Urdun Ammanê hevdîtinekî aliyên eşkere li Yemenê ku derbarî ittifaqa ve guhestina girtiyan de dewam dike. Her wiha her yek ji aliyên Yemenî bi tena xwe ji bi nûnerê neteweyên yekbûyî re dicive û nîqaşên cuda dikin. Li aliyeke din Yemenî bi xwe şer jî dewam dike. Koma Hüseyin Abnavê Ensarullah ragihand ku wan noqteyên koalîsyona Erebiya bi serkêşiya Erebistana Siûdî li Yemenî di 24 saetên derbasbûyî de dane ber topan. Her wiha hêzên girêdayî hikûmeta Hadî ragandin ku wan duh noqteyên Hüseyin li başûrê welat jî kirine hedef. Ev demek bu ji ber hêjmara zêde ya nivîzgehên qerebalıqiyeke zêde li bajarê Kobanê hebû
به تایبەتی جێ قەزایên trafîqê ev yek bi awayeke eşkereyê dida diyarkirin tenê di nava 20 rojan de 3 kesan jiyana xwe ji dest dan li Kobanê şaredariyê pirzîrêka nivîzgehên Erebiyan jî çareser kir. Dema mirov derbasî bajarê Kobanê dibe tişta herî zêde bala mirovan dikişîne qerbelliğa Erebeyan di nava kolanan da ye. Ev qerbelliğî bi taybetî li kolanan 48 a bajarê Kobanê diyar dibe. Ev yek dibe sedema qezayên trafîkê çêbibin. Ji bo çareseriya vê pirsgirêkê şaradariya Kobanê bi xwediyên bazirganên Erebeyan ra projeyek danî. Pêwîstê me ji bo mektebê makinan yanî berî gişkê me dixwast tenzîmekê dêmdir Kobanê dam çê bikin. Ji bo Kobanê hinekî tengayî têda hinekî têdayê me dixwast ji bo tenzîma wê. Warê bazirganiya otomobêlan li başûrê Kobanê gundê Gulmit de. Rêveberiya şaradariyê ji ber hêjmara zêde ya bazirganên Erebeyan nivîsgeh li gorî navkişandinê belav kir. Ev proje civakê eret kir, civakê jî qebûl kir, civak jî tevlî vê proje bû rêxistina me û gelê me tevayî bi vê proje rabûn û ev proje me jî hêro bi ser ket, ev jî tiştekî herî pîroz e. Li Kobanê bi dahan kesî li ser kolanên sereke nivîsgehên xwe vekirîbûn. Vê yekê jî bandoreke neynî li ser tevgera gel di nav bajîr da dikir. هدف شباب مشروعي كونه امسير ازمه سر بوجير قط بكن كوربري و شردري كوباني بيروبو li ser asta bajarê Kobanê 4 nivîsgehên Erebeyan hene. Berî bînerên hêja li vir nûçên me bi dawî dibin û em dibêjin heta sevbînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.